wirigiro bwakwa mureithiria wa Meru TV ntukwekuniite na mbere bwea iri njuma ya tariki 2 mweri ni 5 mwaka ni 2025 kankwa tweni kire nteto cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na kaita kamisi mingi yonekete kuthangalana no ntubandu asike misine ndendu kembethe ni baruetwe kuthoma kithomo kya kumenyera family kumakira antu bakuru barabatoire kiringurano nikenda kuthiria ndwai cia kemisi mandikwetu anteto kuma mirio ya Igembe mukirio nkonja katwambiririe na ripoti tuamberia kwera our feelings that we love each other. Na wendo ni kintu ketumikiri muturire na rira ntubendanite mantu ni yetaboya na mutaratara no ntu Kristo ni wendo na riwende kinya kirindu kimbithi ni babatire kwithaba kithomo kuma kiri aciari amwe na bayuyu bo barabatwire kingurano rira aria kathumba bakiarekirwo kungwiribwa anniversary ya urani ba miaka 66 kiri Mautan na Joyce intuko yo celebrate wendo intuko ekuwirirwo wendo tuwewe wendo na njira inyingi twetume mugoro Jakubu na mami Joyce tubonene na kinya batu barana ke tukuthoma manto manene muno miaka 66 na ikwira mwathani ni boya nondo ntona bingi muciari endete muciari wende kinya uni ndio ne kana muciari endete kana mwankare akendere kai siro mwanka ke yandene mve akamenyera mwanka kaita mauru when the book will take a vimi. Appreciate each other. And that's what I thought because human beings are to error. Okay, was sorry. They sorry. They kera natoka Canada, natoka ria tuendene. Lelia ana bonde gathomete kabisa na bitu mete bethora twina kiando kino ntwake thomo kiu na muzenja kuu nura ugu na kiona ne kinene no ntuna ne kerenyana ba kinto bio mapema baromba kuibanga tukolelio kona mwana ya ungia ara te ura kurubaria ba umanite na into ana bagaria barete dina bwana eto azifue leo te mandomea kogu asiari gwe boria inko buromba bolona mfano yureko mfano yu ori wende manto yako ni kithomo ya kiarirwa nonto kithomo ni kyo kitumi na mwana kewa kira kinene omba kwithira kewa ni kithomo na kinya manto yako ni wita kanisene kenda mwana hakure na ume na kimenya Murungu ira mbeza ilitangu ya mana ndene rungura riwa ka mbeziro enacio kinyo kangoroba kano kethia ukara kuthomethia nonto bwotheri so ngwira mbeza cia ni kurita number 1 ni kuthomethia ngwe number 2 ya mbesa ni kumenyera bara ba kuthometherie ora kanisene no ntoito kumenya nyuma na mbere no kanisa Bwana Yesu asifiwe no mwanka wethero we na antu arawithite we mwana Murungu nkiripotera Meru TV kuma Marire beta mukiri Ibwa sana mukirio nkonda no ntubari botu na njira enkinyanero na nyuma ya Meru TV kumurika kiriro kya murito omwe na rietwa nani skendi kuma ntura ya Kamigo chwandi ya Marimanti akiromba antu bawendi boboya hamwe na atongori kumutethire na bisi nekenda soka skuru nende seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya na siumwirite na kumutetheria arawete akawa akamurira bisi mwanka athirie skuru mandiki wetu anteto ndagara waiguna na wikira kirore Porendi skuru ende ntiathio ntontia na ngarama bisi otieyo na shopping otieyo ndothiritwe na inkoromba atongoria bonthe ba Tharaka Nithi bothi na mbere na guntethia nthi na mbere na kuiskuru aruti bathire skuru ni ontiathi endi nkoboromba mono Mugambi Mwenda Gataya nkoboromba mono bothi na mbere na guntongoria ikio kiriro kirarena nani skendi kuma ntoria Kamigo Joseph location ya Kanyurere wandini ya Marimanti no rimurito wa cukuru ya secondary ya Kayamba form 2 akigirio maithori seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya ararukire gasaitere mboto yake rokire kwira mwana uyo cukuru mbeto wa Karani Mugambi okay ndiaga no ntu mbikiritira tu seneta Tharaka Nithi twe Mwenda Gataya gitumia ntoma last day but one tuonire video mitandaoni kiania mono ambao tikana ka acheri bake batakwibumbira na muchie ninde so ataya tukona video ntitore na Gataya ambira nontu we seneta na tinenka mbia CDF kana nenkerwa mbecha cia ene allowance ya kuthomithia kaya kuruthonto
kaya kurotha ntubukano aburiku ambira gwena airinde kwirutira mubukoni wake muchara wake yako wata yunde arire kana kabichi mwankaro theata mwakarikie chukuru tumetu seneta mwenda gataya rumano agao tuiterodore ntundu au the shopping yonde na bichi ithire yonde kuru yatamwino mwankarikie form 4 yonde tukarungamira agana nisa teithage keno giake gicokia nkatho kiri seneta gataya kiwende kiroto giake ri na gwirigiro gikaingika yento ngobecha kanya kakuthokia seneta mwenda gataya onto bakwegwa kiriro giakwa na guntethia ndathi na mbere muthindiite skuru ngaruthirwa shopping endi nkukena mono ntubogu ninkumucokeria nkatho nkona kiroto giakwa ndauga giachora nkona gikuingika na nkathoma na nkuruke na mbombe ndi ntugikuingika benderenio na nkuruke ntigo fail onto babichenu wandutira kari na tori bakamigocho kinya babatatiwe nyuma gucokeria nkatho seneta mwenda gataya nonto bakobaringa njaki na njira gokeria kithomo mutori wa kamigochwa wa akube na nani sikendi ngocokia nkatho muno nonto bwa gataya uratutethia aya uturuthira mwana shopping na murira bichi arotura tene na tene murungu na mutharime mutongorio bira bionthe kuromba bimwetegere tambura nonto bwaikene kwa ruthite twagite bwa kurutha nonto tieke twena bio wana tio turinkia gwogu katutagenene chira gwitigenene nonto ibuke tharaka kiugaga tukugibwaga mono murungu akutharime nonto nukwegwa nwegirwe kiriro getu batumirwo baingi mono thina yetu na batiromba kuya lakini gwogwaya ukurutha bwega nwaya gutwigirwa na waya gututhukiria kana ka twirira cukuru ibwega mono wana kathoma gakuruka wana tio tutiriganirwo gucokeria nkatho na murungu akutharime agutethie uge na bingi mono bia gutethagia antu bara batena bio nontu ibaingi mono bena bio na batitethanagia na njarera nenkanagira ni thari magwa ndende na ikeno kenene muno nontu bakuona gataya twitigite kuma riruto kana gakarira tugakaritia tutena utethio tumba gwatethia turigo tuna ikeno kinene muno nontu bwataya utwitiga ayo tutuchia kana kagetwa atwirira cukuru kana kauge kuma kambirie najiri ao nguchuba mucio na gachuba ki ndagyo bamo makuga na ntaimbia muchi na otiente bena mbia agitwe na ntongori ingi na chimbingi na chato kinyagiri tuchereza lakini timtu aragia mantuma angankala tele community kuma kamigocho rire wandini ya marimanti gechiga munge kia tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna iboya ndagara waiguna na minista wa karibu ndene na wathani bwa matura Kipchumba Murkomen na iliongirite mabithaa beli baborisi sibitari ala kinya uretia Kenya kuagitie yo mabithaa baborisi na Kenya kubarombera Jeffo Gituma na Sionkiloki. Come here to Nairobi West Hospital to come and visit our officers who serve our country in different parts of this nation, who got injured while on duty, including one officer who got injured in Haiti. During this Labor Day, we came to celebrate the fruit of their labor. On behalf of all the police officers across the country, our visit is to appreciate and stand with and in solidarity with our men in uniform who make sacrifices every day to keep us safe and to keep our country safe. During our visit, we are very happy to note that most of those officers are recovering well and that they are getting the best medical care, a demonstration of the level of improvement that we have done in the medical care sector for our National Police Service, meaning that they can get the best medical attention, and we are happy that all of them are out of danger and now recuperating in the hospital, and we believe that most of them should be out of hospital soon to go back to serving our nation. I use this opportunity of Labor Day to remind our citizens that our police officers and our men in uniform are every day
sacrificing to protect us. The reason why our country is peaceful is because somebody somewhere is making a sacrifice. And that sacrifice is manifested in the injuries and the suffering they go through when they sometimes come to contact with the enemy in different parts of this country and the world, and that those marks of war, fighting the enemy, is basically the reason why we are at peace. And I remind citizens of this country to continue praying for our police officers, to continue supporting them wherever they are. Whenever you come into contact with a police officer, it's important to demonstrate through acts of sacrifice and patriotism our love for them and our support for our men and women in uniform. Na CCM utungata bogima wa mwere Daktari Dennis Mugambi akiarira mudhara isio mbunge katigania his wete bakarura mubango ya kuthima esophagus cancer arawete kaunti ya Meru iri mustarine jwa mbere kurana murimo jwa nyimba mwandiki wetu wa Nteto Adams Mutudia wa Thirinja na kuliki Meru werani ya ndo ndawa erando ni kurea na nemo no chonga bana konche Meru mutumanto thinge thirite akinge werani ombere kwithira ikirantu kunyuthe mumenga bana konche Meru acha kwamba kwithira ikandana na murimo wa nyimba yombete kwithoke ando kunywa konche Meru ontobrana ndio kulukiraro angiro ngomwera konche Meru tungorete no Dennis Mugambi bambete kwitha kambira mutaratoro ntuko 30 kumba kwitha kibuthira nto chukoni bo murimo yo nyimba mutaratara kwamba kwitha ugeta na mbere kirishiko mbunge bionde bya kaunti ya Meru twambirite na screening cancer mumero tukethwa atwitite screening cancer ya kuru tukethwa atwitite screening cancer area egwata kuru sehemu chiao batwe tukethwa twithia screening cancer chionde kenda twithirwa itukumba kugwatira murimo jojo kambirio ara murimo jo kwambiria twithirwa batwe itukumba kwithirwa itukugwata murimo jojo na twithirwe murimo jojo mbere jo kura itukwithwa tugitethia Amiru betu kwa wigintu kya gucokeria governor wetu Reverend Isaac Mutumanto ethinkia ni untu bwethugania ririria maana kwithirwa onete ati cancer kana nyimba nirite Amiru ni kubara ntuko inyingi myaka ejo yonde ekurukite twakara tukiri tumariritie indi bato tukwenda gucokeria governor wetu nkatho ni untu bwa kwithwa ethuganio riri ria kwithwa itukumba kwithwa tukithithia screening na testing cancer eji Meru county yonde twambiritie tigania tukeja Timau twije Meru General twite Kanyakine twite Tigania West twite nara bore kugwitwa Timau tuthiurukite ndene ntuko 30 twithwa batwe ituko test cancer kira tukuromba mu Meru o are ori jonto ithimi bibi tukuthithia nandi ni utheri na ithirikari county Meru tugwete inya amona cibitari ya nene egwitwa Kenyatta University Teaching Referral Hospital na pati na bala bangi betu bakuma nara UK bagwitwa NHIR twithiro batwe tafadhali itukumira kagita ka ithimi bibi biriaja kuringana na waziri Dennis netherite agitareri itumi mwanya bire bitumete murimo mbogeto gitana mbere kumba kwithokia kunywa kaunti ya Meru na manto jau imirire ira tukwithwa tukiria kwa itumenyere mirire yetu twithiro itukuria irio bira bietu traditionally twithiro itukunyia mandawa mundene jara ya kugira irio bya kuria twithiro batu tukwithwa tukaritie irio bietu bira tukutonyithia mwiri gintu kenge tukuga antu betu gintu kenge gutugwatithia mirimo eje kwagia exercise kana kwithwa muntu ate kwithatha ethirwa at least na kugita karoya urire irio ukakara ukimba na ndi gukethirwa ugwe itukuga withirwa wina physical exercise withirwa at least mwiri jwa kwijo changamuki gintu kenge kwina gintu tugwita vaccination gitwana especially thwa twari kuma miaka 14 kwinama gintu gigwitwa HPV cancer HPV virus gigwitwa HPV negwatithia ekuru cancer wigawa gitwa cervical cancer
kwa utoriuga ki vaccination centers chietu kunde kagita kare ogwikia ugo mwana munini agita ko muntu anchachamo babwe amero twari twetu tumbe ituiko tu muntu chanchamo kwithirwa miaka eje kuma miaka 15 kwinama betho iba ko muntu anchachamo kenda murimo jojo ko cervical cancer ntukwira bakethwa baete kuru twithwa batu ba prevented kwithwa bakigwatu murimo jo na cindano eu thirikari Meru County nene nkanirite utheri pio anto ibatiga kugwita ndukene iji chietu itina daktari bakethwa bakigura ndawa batu tuliuga mbere ya unywa ndawa mbere ujukia ndawa ukeja cibitari tukamba gugucunku na bwega tugakuthima twakwira ina gukwajitie twakwandikira ndawa na kenda kunia ngarama cha utungata bogima bwa mwere waziri Dennis nombete kwithira kiromba kari kumba kwitha ikiandikithira kirikandiesha endo karia utonga bwaku bwa mwere withirwo ugo na ndino kwithirwo githa cibitari ugatirito na kadi iresha itutumite antu beto bagwitwa CHPs bethirwe ibakumba gukaria mumero bakamurejesa kenda amero batiga kwendi into biria biao bya miunda kwendia miunda yao kagita karaba gwatu murimo. Ripoti ya Meru TV kumatia ni Mbitanda Msimoturia wa Drinja. Iboya Andams na kuroba kanisa ya ACK St. Peter's Cathedral Kinoru ni babu editimo semanyo ni kenda kwa reria madina jaranto arume ba okilokera bakiwa kana kakaye kateyaneretwe kulokeni bakuromba anto arume kwa rasiarira pa okilokera morito nonto madwane yomoni yoyotoma anto basiorwa mondo leiboni na enariboti. Kundi kia Men Fellowship ke kanisa ya ACK St. Peter's Cathedral Kinoru babwethetie mucemanio na ni arabari na mworoto yo kwariria kana kaka eja arabakuwa antu arume babaingi bakuya nonto bamathwanio ibase muntu kwaria nawe itumi kana kaka alika kulukirwe mbere na kana kaka eja karatayanirwe muno aru ataraunganite tuli akuru nikena tobata guchwanjira ya kugwatira kana kaka eja tugwatuchwanyira ya kugwatira families cietu nunta monto maratrona maekalika nthigurune marakalika nja cietu ukona gatwana tatwije itukiuraga muno ukona tatwije tukitaka twatiganirwe nitubatigwo turi akuwe muno na ana betu nikera tubata kubaragiria. Kwa sasa ule mtoto ambaye amepewa kipaumbele ni mtoto wa msichana, na kama wanaume tumepata nafasi ama kila wakati kukutana tunaangalia ni jinsi gani tunaweza kumsaidia mtoto wa kijana, na tumeangalia kwamba katika pale familia tunaona kwamba wanaume wakati mwingine tunasahau mtoto wa kijana, na tumesema kwamba sisi tutaanza kuangalia mtoto wa kijana pale nyumbani mwetu. Yale kuna majukumu mengine kama sisi wanaume tunaweza kuyafanya ili kuweza kuleta wale vijana karibu na sisi. Ituthikirie kuthikira na betu bakaeje na kana batueje nikenda bakomba gukura na njira ya kiumurungu na bakomba gutethia kinya migongo yetu magita ja maingi tukurirwa tugerekithiria metho jetu kiria na bari rimo bakomba kwira kinya bakitonya gatigati na bakomba kwira tutikumba kuona kinya untu bakuga turi antu arume tuchiumie muno empower kana gwikira ana batweje inya na kubarita na moritani ja kiumurungu na kinyaja kiunto murume. Tumepata chakula cha kiroho na cha mwili, tumeshiba. Our preacher alituambia the most important thing ambayo nitakana tufanye ni tukue na good relationship, intimate relationship na Christ. Tukikuwa na hiyo uhusiano mwema hata kwa familia, watoto wetu na jamii kwa ujumla itaendelea vyema. Ulukiba ureti antu arume bau bange ucoa mtu bakaria nwerera bena mathwania ya marito kiwa mathwania yayo yatuma mtu akinya antu akwirita kinya moyo. Antu arume kira gitumaga wona ikinya baki etaguchioroga kana bagi commit suicide kwira batena antu barabomba kuruguka kiribo especially kinya ndene ya families chietu ekurubeto kinyarira wena kanya gakwaranirira mukuru waku aranagiria nawo nya wa muri manzo je kukurukira no ntugita magita ja maingi omba kwithirwa wena ena nteto na ate kumba guchiaria
nawe akiaria provost wa kanisa cia ACK diocese ya Meru Canon John Gitari ariwa aciari babatere kumenyera na bono ntuni botongeria baro uyu ende meta thokone tugetanagia nabo nikenda mwana twina bata muno nabo na nitukumenda muno na riu gwite mwana ukemena na gwite kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wa Laiboni na uto ekeda katanta kiri nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya kakundira kaita kathongi kaujuri ni thari mobia murungu mweninya bitawa Tiri Mbabu.